nomor 2 dari atas. Ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Mundur 2 halaman ayat paling atas. Al-mulku yawma idzin lillah. Mundur 2 halaman ayat paling atas. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ayat paling bawah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mundur 7 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat paling bawah. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Mundur 11 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ayat paling bawah. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Surah Al-Juz 16 halaman 19 و300. نعم صح. ayat 13 و100. و100 نعم. جزاكم الله خير مشكورين. الله يخليك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير انت تتابع وتقرا. nih. لا لا ان شاء الله.